Bishop wa kanisa ya Catholic Diocese ya Meru Bishop Mûgambi nethiritwo akiwa kuri na bata ya kanisa kwa mukiranto bonthe ndene kiuro kia Murungu ite kumukani bao kana ina baumete ari ntere chigembe tora tugutarirwa ni Dennis Mugendi. Yumu itojwa akristo bakanisa ya Katholiki ya kaumone ndene yegembe centro kurungama gutumiria ntumiria mwathani Jesu Kristo ite na mbere utaole bakwina rwimbone nayo iri ntuko ya kurugura kiuru kieru kiria barikitie igwaka. Muskabu wa Katholiki ndene ya Meru Mûgambi ari mugeni wa gitio na atumiritie akatholiki bonthe wale bari betikiragie antu ba mithemba yonthe kiurune kia Murungu ithirwe abari yeia atia kana abathithitie atia uronengerwa mugurotwo mwene nyomba andika bunengere bwambira nyomba je bwakite njega u nenda ucecia Meru ni untu tikere kwa binafsi kambiyite kuri represent diocese na babwi bure gachuje kamwe kae kunyaga bwakite utumba kuyingira mtu ome nau iyo uriate muno atongeria rimwera bathurwane atongeria bange ugaigwa kirombero gikuingwa yakinde ite kurugura nge kamiti garite ndi waba kainga kirombero nontu batire angantina tarithirie batigana gwa bwega nabayinga rukire antu bete kinyo bayinga pando nambao baringara michumare gena miseti ugwa aenda barikania kirombero kiu ndu ikiatharimi na beratike yao ikia mtu onde urokwenda kuthithia kudoma kana kuromba hii nyomba ya orombi ni mtu wonde kinyakethwa atiri kinyakethwa ari murogi kinyakethwa ari mwamba tekayete kuromba omba kuba kwenda kuonoka nawo murigirie kogo ambirie kumuguta ngiro mwamba kana kaliate abana. Dennis Mugendi weru wikendi kansene ya Katholiki ya kaumone wa ndini ya Kirang'ondu Gembe Central County ya Meru.